manje Qhawe ahlangane khona lapha Qhawe Sanibona ke laphana emsakazweni ayona ke laphana Confidence Radio ashina isinanqa ashina positivity hle nami asifisa kuhle ngoka Msimango isibongo khona la emsakazweni yakho ayona ke laphana Confidence Radio engizojenga manje iqobo laphana ukuthi Mibili emva kwahora leshumi nanye awu madoda Mibili emva kwahora leshaka lolunye sengibona amashumi nanye angazi kwenze njani kunaka ngene ukuthi siphakathi emsakazweni yakho ayona ke laphana Confidence Vete Lena musifisa kuhlonga kaMsimango amhlakalozayo bathi bahlakalozayo hlakaloze awusuka madoda sigene siphakathi na kanjani sigene siphakathi sina kanjani einsuku zisithupha kunhlolanja enyaka lenkulungwane empini nama-24 sigena kanjalo khumbula ngani yakwethu ukuthi masibuya kule ngoma ngizokutshela into engizobe ngiyenza nje namhlanje ngizokutshela into engizobe ngiyenza namhlanje siphethe umsakazi oshisayo namhlanje oshisa ikhotha babiza bonke batshela ukuthi siphakathi badoda ayiphakathi lento amhlakaloze ngahlakalozeke akuhlakalozeka umhlakalozayo okwamanje wenze nje awudlale protein uthini uprotein athi ke lapha yena spirit led man amsakazweni yakho yona ke lapha Confidence Radio sawubona jo omunye ozobe ngene ashisa ikhotha sibe simphethe namhlanje uyena uSlow Poison athi induna ngizobe semase ngena ke nayo uSlow Poison sibe sengigudluka ingane zakwethu ngenxa yokuthi yena umuntu okwaziyo kakhulu ukusakaza uMaskandi sibe sengigudluka ngithi ukuthi uMaskandi kwamanje ngithi ake ngijabulise nje ngibonise into engihlale ngizenza mangisuke ngekho la ku Confidence Radio mangisuke ngizibuthiyo TFM ngisuke ngidlala ingobe kanje Protein spirit led me kama la ngosifisa kuhle Msimango DJ Stores ngenile baba Confidence Radio ashina isinanqa ashina positivity uhleli nami usifisa kuhle DJ Stores ufirwana wakamsimango konakele babiza bonke ngane kwethu ukuthi konakele eyisithupha emva kwehora lesiyaka lolunye 6 after 9 Yummy! ngaphela ukuthi ngihleli nawe ngikubamba aphi nje angazi ngaphela ukuthi ngihleli nawe ngikubamba aphi khumbula ukuthi namhlanje ngizobe ngikhuluma naye lapha Slow Poison athi slow motion Slow Poison athi inquni yabasakazi ngizobe ngikhuluma naye namhlanje ngizobe sengishintsha ke ngiya kwiZulu ngiya kuMaskandi kodwa okwamanje ngigudluma kanje ngigijima kanjena khona la emsakazweni yakhe Confidence Radio shine isinanqa shine positivity ngigijima nje kanje ngenza sure ukuthi ngilezinto ezimnandi lalela
nakuphi bethola khona kuphi nakuphi lapha engikufinyela khona ngibhalileke lapha ngathi ngicela ungitshele wena ukuthi ngabe ngikubamba phi ngabe lo msakazo ayona lapha iconfidence ake ngigijime abantu abaningi bazoyikhumbula le ngoma right ngigijima kanjalo ke manje abantu abaningi bazoyikhumbula le ngoma yaduma kakhulu Rex Rabanya unketsane bayishintshile kabafana bayifaka ipiano 7 minutes after 9 ngikuthola ukuphi 0894945463 mawuthanda ungifonela mangifonela sigenile na kanjani awu Nkosi yami Musa basabili kuhambisa abafoni buka bangena njengamanje bayabhala ukuthi bakuphi ngizobafunda wonke umuntu ongenile njengamanje ngicela ungisize wenze njena ke ushare le video utag abantu babize bonke ubatshele beze ngapha sayivele yagena lento sayivele yatheleka after 9 amancane njena ngaphambi kokuthi ngiqhubeke nohlelo uzilazima sentshonilanga zila angwatsheni sedude yaphathe Eastern Cape ewesana siphakathi 9 minutes after 9 awusifisa uba nemali eningi awuPriscilla Londi uma wami uthi ulalele ngigijima ngaphela lapha noNhlanhla Muphindu uthi use Barberton Alberton ngigijima nawe Alberton sawubona babingelela ubatshethe siphakathi babuthi bayamazini umhloloze ephakathi lapha uqinisekile uma nongalo lushaba awuthi ngisedebheni madoda Smith Street sawubona sanibona kola banana sikhona siphakathi Shaya boy akusha phela uthulani mabunda thithi Tyson I enjoy this how you do it anye yakho lento ushaba lapha uLavinia Mhlanga sawubona umnqobi ke lapha Thabethe usasambe mngani wami mngani wami sengiphakathi ke manje lapha eSwazini umnqobi Thabethe wena wekunene ngiphakathi ke lapha uBayikanye KG Brahma Beta athi ngilalele kuphela ngithanda imudi yakho kushoka lapha uJaylen Nqaba awunozipho lapha mashapa uthi ngilathi South Sasha sawubona ubokuza uzongibingelela phela wenozipho nami ngikhona la thithi Sasha South 11 minutes after 9 sahle nami sifisa ukuhlwa msimanga sawubona siyam yabona sigijima kanjalo khona la emsakazweni yakho iyana lapha Confidence Radio shune isinanqa ushune positive khumbula ngane yakwethu ukuthi namhlanje siphethe ke laphana uyena uslow poison ngisho ke ngathi ngane zakwethu ngifuna ukuvulela ikakhulukazi abantu abaseseba kwindima yomsakazo noma ngasho ngithi indima nje yabantu abasafufusa ngifuna ukuvulela bona ithuba ngibanikeze izinto ezimnandi ngenze sure akuthi uniyabeza slow poison namhlanje ayena sobehleli naye sikhuluma naye sixoxa naye kabanzi sobesakaza naye uyothi mayingena ke ganza kwethu awu sebeseshintsha manje sibheke phansi le eNatal sibheke phansi eDutywa sithi ngamaphela amadoda uMaskandi siyakunikeza kodwa kwamanje ake ngineze ingoma ezimnandi ingoma ezifresh elishumi nambili imzuzu libumbeni ikhoro leshaga lelunya 12 minutes after 9 then nami sifisa ukuhlonga kamsibango sawubona ngiqhubeka lapha ngaphambi kokuthi iqale lengoma ngiqhubeka nawo lapha ama comments DJ Omza ndibulela ihlozi lami I love your mood bese ngifundile leyo TT Sasha Sound ngifundile ke nayo leyo Rustenburg wasavela asa usho kanjalo sawubona
Ngiyabula baba ngise Whitfield eGauteng kusho lapha no KG KG sawubona kudala ngagcila kabi yakho Sandeka Mitchell Davidson isiphakathi Adubane emlazi madoda ubuhle gumede usha kanjalo sawubona buhle Sempumalanga phansi enkomazi womsakathi wa Hey uroommate nangihle no rooms ala wasenkomazi eBlock 8 uthi sawubona mkhaya Unyakaza lalela oh ay Nkosi yami Imzuzu libumbele ihora lesishagalolunye 14 minutes after the hour 9 o'clock usahleni nami uDJ Stones awufiroma awufirwana umforomforo sifisa buhle ngokamsimango sawubona you are great kusho lapha noThandeka Mitchell danko phakathi ke manje le enanda uyolanda yo bandile luya sawubona last born kusho lapha nomama isinandakazi Fiona Fefe athi sawubona nisemtuba ngilalele kusho lapha angiliboni ke legama cha angiliboni kodwa nje linama error abhekele J2 balokuthi bangene ake request ukuba live ukhulume nje live emsakazweni wakho ungitshela into oyicabangayo ungitshela ukuthi request kuba live ngizokudonsa ke lapha ngibe live nawe request ake manje 16 minutes after 9 emsakazweni wakho let's right usile isinanqa senginami usifiso kuhle ngoba msimamo sawubona ndibulela idlozi lami ndiyabonga kusho lapha nawo yena ake sibheke esikhaleni DJ Hliya bosi Radebe somandla usuyigcina impilo yami ukhusela umoya wami emsakazweni wakho Confidence Radio 16 minutes after 9 usifisa kuhle wakomsimanga
namhlanje konakala namhlanje awukuyonakala manje yebo Davidson esinaba ayiba mhlokolozi sawubona esinaba abadoda eKaslami 1520 futhi asisonke wala lapho ngisidlalela nje pause nomndeni wami ngise progress next to Demet uhlonipha saziso danke nkabya ke lapha nabantu kwabe ehluhluwe sengiphakathi ehluhluwe sanibona ehluhluwe ninjani madoda njani bomkhaya kwamduku shaka lapha nokuthula thusi ukuthi sothi mase kwenzeka laphana ukuthi emzuzu sisondela kanjena sobe sesigijima ke futhi sibheka kuye lapha uslow engizobe ngikhulumisana naye namhlanje engizobe ngisakaza naye namhlanje uthi ake unginikeza ithuba lokuthi ngibonise abantu into engikwazi ukuyenza yena slow poison madoda slow poison umsakazi ke lapha usakaza kuMaskandi ngishintsha ngena kuMaskandi nganza kwethu ngenxa ya slow poison ukuthi naye simfake laphana asibonise into adume ngayo slow poison waduma kakhulu ke laphana esakazela ukhuzani kule ngoma yakhe eyayithi konje yayithi silingo waduma kakhulu ngevideo ethi umsakazo wesinoko imfuni ingoma endlamlenze cishe uyayazi leyo video leyo uyena ke lapha slow waduma kakhulu ngaleso sikhathi leso wafaka ukhuzani wafaka abantu abaningi ngibala umama uMroza boKhozi FM bamfaka nje ngaphela abantu umuntu odumile inkundla zokuxhumana zombona masikhuluma naye la ngisakazweni nakho Confidence Radio sipisa uhle Msimango DJ Stozi ngihleli nawe nje kanjalo ngilinde yena lapha uslow somandla uzoyigcina impilo yakho esikhaleni DJ Cleo busiradebe wakhona khona la soshanguve ubusiradebe bathi somandla cela ugcina impilo yakho njena ayengifunda ama comment ngaphambi kokuthi ngigijime ngiya ku slow ngifuna ukugijima manje ngibheke lapha ku slow ngifuna ukubheka ku slow inganza kwethu okwamanje ukuze simlande slow ukuthi mangikhuluma ngo slow ngikhuluma ngobani kahle kahle ngiyabona lapha abantu abaningi bathi weMel best awungibizi ngani kanti mina nakho ungangibizi mina yindaba ungangibizi khulanga yakwethu ngizokubiza manje akangigijime ngenze kanje eqala ngishare le video siyenza njengamanje epage lami ukuze abantu bazoyibona bebaningi bese sigijima futhi siye lapha na ku slow uyena ke lapha sixoxisana naye namhlanje khona la emsakazweni nakho yona ke lapha siya FM Confidence Radio akasigijime manje asenze kanje yawa lempewu Mr Style athi yawa lempewu washo kanjalo khona la emsakazweni nakho uyabona kuba ngathi ngilethela nje i-top 20 emnandi kakhulu Nkosi yami ayifuna ama comment lapha ngigijime hey umenje kubane mbovu wathi ngiseThekwini eMlazi sanibona eMlazi ujabule mdunjana uthi MC Mhlokoloze mana kahle ngiyasabela nje nangu slow wakamtshali kucula ukuthi awusuka madoda ngafika nkabiyami sengingangawe bafo sango nakho waslow awu request ekabi sovela sigene siqade ngawo lento awuba nosiso semva kwakho ogqoka iwigi nelanjare awu hey kodwa bamfika la fika wangithusa ngale lalanga hey
ingoma engene ngayo yamnandi kusho lapha nobaba wami Duduza kamsimanga Thamza lokukhulu wamdidiyela kambe ithini ingoma engene ngayo ingoma ka DJ ka Protein lead me okamanje yawalembewu silindela phana sibheke kuyo slow ikamashuma 23 imsuzu libumbene khona leshaka lolunye 23 after 9 slow request ankaba Usuzwile uma mfiyela fifi yababiza qhubeka mfana sinawe azamani zimene ngiyabonga uRhulumanilana athi sikulalela ke lapha nohambulo eCebo bhengu ungilalela ukuphi eCebo manje sengiphansi ekhapha lodumo uChester unontulane bhutwabo uthi khuphuka lapho nginawe till last hour ekhapha lodumo wadoda sengiphakathi lalela mhlokolosi awuphakamise nje uthi #mhlokolosi sagijima kanjalo sigijima sibhekekena lapha no slow slow ukuthi benze nje aweslow waza phela ka ingaze ngiqede mina le show ngingedwa ingamashumi 25 imzuzu libumbene khona leshaka leloya 25 after 9 so bon angifaka lengoma bese ngifunda ba comment wonke ngenze sure ukuthi wonke umuntu ngiyamfunda lana engaze ngizwile khona umuntu uthi awungibize phela nami mhlokolozi ngifuna ukufunda lonke ke manje ngaphambi kokuthi ngigijime ngibheke lapha ku slow poison bathi poison encane madoda hamba kancane islow le poison waduma kakhulu lapha ngoba bengisho wasakazela lapha ukhuzani #mhlokolozi mana kahle Chinese anthem Protein uThasambe boy right khuphuka lapha eTempele ngibuka wena la uyalokazi impofana sawubona mpofana akhona lapha uDudlane Dudli Suzland awumtike athi watching from Auckland Park eJozi kwathi ngaziyaduma kwamntana mondele phina utoti athi uthi all poison awuyashukumisa baba sisonke Eastern Cape le ngiphansi manje Eastern Cape jene #mhlokolozi ingoma yami madoda ushopha asande bakhanya Harry akhona lapha uthi yena watching from Potchefstroom Northwest sanibona lapho wasibuke kwa Northwest yonke leyo ndawo sithi kanhlela sanibona akhona lapha siyanda sibekwa Bethlehem free akhona state siphakathi manje Free State lalela bala ama province enguwo njengamanje khuleka #mhlokolozi yo phansi bona ngithi madoda ebhulu emakhazeni equla
Masha siqedela isikole kwesenkosi uDlamini kodwa ngihlale ePietermaritzburg ngikulalele inkosi yabashana lena asho zethemba siphokuhle kuwela sawubona inkosi yabashana ibhoza nje yabashana inkosi nje yabashana khulekani iciko liphathisiwe awuthi yena ubukela nje kuphela sanibona ngiseduduza awuthi yena shaya boy upatient umlawuzi sawubona mlawuzi hlonipha saziso amsome dumbusikelo umfoka biyela webhuti inkunzi emnyama wayena lapha slow biyela azobe nginaye namhlanje angazi kwenze njani aka request ke la slow ngiyovela ngimfonela ngingankinga phela alright yabona ngathi sekuvela kwalunga ngathi sekuyalunga ingane zakwethu ake sibone ukuthi kwenzakalani isogijima nje senze kanje ngisazama ukuhlanganisa nangu slow ngathi uzongena kungekudala sakubuka njalo siyanda eBethlehem Free State awusuka na udlala ngoma mathutha ngikhumbula isonto kusasa ngiyakhona nje eyavuliwa amasonto ngisho lapha nobusisiwe mabosa ngisazama uku slow lapha uya edenge ngempela ya edenge inkabi le slow azobe ngene nayo ngekudala Just now a pot Shepstein awusuka madaleni Port Shepstein madoda lelele qopho limazaphothe umlungisi mngoni mlu sawubona njani Port Shepstein nikahle women best angibize phela nami ngikuthanda itetha ibe Afrikaans nje yazi ngikuthanda ngazibhaya ngazibhaya abantu itetha ibe Afrikaans ngisho lapha Thembeni uDlamini Phembe sawubona Dlamini ukahle sibalikhulu ngikuthandani Ngazi ke uslow poison ngathi akade weslow kabi yami kwenze njani kanti abafuni ngathi bayanqaba ngaba uzama ukugcina kabi sizame nje impela 30 minutes after 9 sanibona another thing and that you bring confidence in youth's life about their dreams you're making them believe that anything they ever want to be they can be also you are booming my man and may God provide your dreams ushala phela Smith sawubona Smith ngiyabonga kakhulu kanye kwethu enye into ngenza kwethu abantu abaningi bayahlele bangibhale lana bethi wenza njani ungifuna ukufana nawe wenza njani ini ngenza kwethu ningafuni ukufana nami namaphutha amaningi kodwa ke into engakutshela nokuthi nje wena qala ngalokho nakho ngane kwethu noma ngabe yini ofuna ukuyenza empilweni ala ngalokho nakho uyabona njengami ngoba ngifuna ukuba nje umsakazi sengize ngaduma impela ngaziwa abantu ngenxa ukuthi ngaqala ngalokho enginakho na speaker lana uroommate wami leswazini wavela wabeka ispeaker lana ngarecorda mina lento lena ngathandwa kwakhuphuka kanjalo angazi okunye bayasho belungu bathi the rest is history nawe ngane kwethu nakho into ofuna ukuyenza qala ngalokho nakho ugijima ulinda uslow umhlokonozi akakwazi upresenter akakwazi ngaphandle kwamaskadi kuphela yile sanibona Buya wakhwela inqola emtanga washona kulezi entaba chilo njengenyoni ngiyanjilona igqom remix ngithanga ufuna ukulethela igqom kakhulukazi namhlanje Rithabile Khumalo ingane kamama uWinnie Khumalo ngiyakhumbula yawe ama idols yangaphumelela kodwa manje nabo ibuyile Mr KG phakathi kule ngoma protein ukhona in the mix sanibona Ow, what's Sinti, Petructula, wamuhla umfana, siphelele madlanga, ngiyabonga danko la.
ibhalitha ngishiya kanjani bese proceed bese kuthela imali hey khuleka ngishiya ibhalitha sikhona singangani awufusekwethu usopromelezuma hashtag ngisawastela kwamashu ufana kithi ekhaya kule kwanongoma hey ukwamashu Tutu kwamasu hey ngiyalazi hostela amasu noma limasala nawo phembeleni angazi kwenze njani ngoslow angimtholi ngempela ngane yabo slow awuzame kaba ulokhu uzama ukuze sizongena senze into ebonakalayo kabi sengibathombisile phela abantu ungaze ngifonele ngoba ngoba ukuthi vele ngikufonele angazi mina ngizosakazeka kahle uma ngikufonela nice music keep it up it's Musena wathi babalo banjani chilo my favorite team Sokolo Lindy Maseko lalela ngifasha kweyibande manje le stage ngiyabonga gogo Thesa Isabelo Mafana kabya mikhinuba kasi amaphinga wonke sephelele sanibona hashtag mhlawoloyi hawu ngiyabonga kabyami ngiyabonga kabyami Khinuba yena lo besinayo izolo wenhlonipha kahle nazona awu basabalaza ngisedebhele sifikile sengilalela sengiphakathi edebhele thembeni dlamini masinathi zetha khuphuka phela mncane ngifisa ukubona ukhozi kusigiya ngavoma sanibona sawubona msasazi sinawe kumsasazi wenu confidence hey lisuthi lalela awa ngizwa mina selisuthi yini bo bathi bakambathini ithaba bani ithaba zimbi mosibingisethwa ngali radio lisuthi olabshani yami Rustenburg lalela phila njwanjwa ngise-Rustenburg kodwa le wase Friday Philip lengakithi mkhaya waze nazo mngani wami ngoba ithabeze siwaziba lalela sengibale angikhuluma ama-province sengibale ama-country cishe awu-4 manje esikuwo njengamanje kunjani zami danko Thembula Silomtshali yawu Nkabyama ngazi kwalapha Mashonisa Msimanga Thamzolo Nonkosi sithinda sephosehlela amadoda awumhlasela uthi khuphuka mfowethu nginawe phansi enquthi hello ngimusha lana yena lapha uSibobo ching njalo uthi musha nje lapha uSibobo siyabonga Sibobo ngicela ungisize baba I'm from NMZ but ngisemlaza eDurban uzoduma wethu uKhethani Phungula angazi wekabya udinga usizo njani athi ngicela ngisize baba sengiyayibamba manje ukuthi ngikhuluma ngani ukhuluma ngale ngoma ekhalayo phela manje angisayizwa kahle le ngoma ekhalayo ngifuna ukuthi ngizame lapha ukuthi ngifake lapha uSlow awuthi ngimzame kanje ngifuna ukumzama kanje ngaphambi nje ukuthi ngize ngigijime kakhulu kuvele kube utalakho lethi ngabe sabambeka ngifuna ukumzama kanjena yena lapha uSlow engifuna ukuthi sikhulume naye namhlanje ngoba manje ngiyabona mangizomfonela angeke kube lula ukuthi nimbone ngalendlela engifuna ukuthi nimbone ngayo umuntu olethalente kakhulu angazi ukuthi kwenze njani la Weslow angisazi hayi angisazi izama uku-eda ke lokho kaSlow hayi angcono ekhaya hayi ngcono ekhaya kungcono ekhaya Slow angazi ke kabyami selokhu uzama nje ukuthi sizama ungena nayo Slow poison connection fail akangizali ingoma eyodwa bese ngivela ngimlande nje lapha na fresh ngimlande nje efonini asale sekhuluma nabantu ngenxa yokuthi mangithembisile ngiyaye ngingathanda ukujika izithembiso zami avela khulume nabantu njengaye nje lapha Slow uzokulanda fresh ke lapha ngizokufonela kabyami ubazise nje into
into encane cishe uzozwakala kabi lapha slow poison angigijima manje ngibheke lapha upiyano limnandi kakhulu ngifuna ukwenza nje sanibona yazi bathi none ekhaya kuyasengwa ekhaya #mhlawalozi ukuthola ukuphi umhlawalozi masada ngempela ngibhalele ungitshela lapha ukuthi ngikuthola ukuphi makuthi kanjani request kuba live ngizosakaza nje nawe bebona abantu usho ngempela ukuthi uhleli nobani ukuphi kanjani 22 minutes akathi kushawa 10 o'clock engamashumi amabili nambili kwihora leshumi akusakaze nakho confidence radio sifisa ukudla kwasibango lon DJ Stozi Mhlawalozi Mafirwana Mporoforo sanibona main best lalela ngilethela ushino omusha kulamalanga manje namhlanje ngithe udatisa nje kanje ngizozela nje kanje ngizothi mase ngiyabamba slow bese ngigijima ngingena kumaskandi ngiyodlala umaskandi ekugcineni awusuka badakusha lapha ukuthi ngikubuka ngiphansi le ebtateni siphizi nomkhumbi lana siyantanta kusho lapha ukhiso omnandi Tampo khiso omnandi Bridget Masenta Malapho Ritseni from Venda Park Ritseni we are within bona rihorogile bara jwalo mo Pitori nakalibitso kesifisa kuhle msimango ke re dumela magaetso re mo confidence radio tsama jwalo tsama fela nako ametsuwa bathi alright nako na jwalo bulela gore masimo mabedi kanta gore go shape gore ya lesome 20 minutes akathi cha uthela clock sanibona ngidotela ngespeed manje no ngisifana ngazi kodwa sanibona awusikupha lapho bona nawe usekapa akapa lodumo phakathi njengamanje sanibona ephakathi lapha ubuthoko bright magwaza usuku umusidansele phela nkawu hawu kodwa unga nje uyazi ukuthi mina ngigqoza kuphela angikwazi ukudansa ingakho le ngoba enjena ngidlala radio nempela ngomuntu usuke ngangibona ukuthi ngenzani lana ngikwazi ukudansa ngangisukume enkani ngizohlala nje kanje khulanga ngizogqozela alright sikhuphuka lapha uSpobo thingi phakathi ngimiyeza ingoma ezimnandi ngifuna ukuthi sigijime siyobheka lapha uSlow Poison uyena ke lapha esikhulumisana naye namhlanje khona la emsakazweni nakho confidence radio njengoba ngikuthembisile ke ngane yakwethu njengoba ngikuthembisile lapha ekhaya ukuthi cha sokhuluma naye lapha uSlow Poison osukwini la namhlanje ngifuna ukwenza kanjena ke ngifuna ukwenza kanje angisazi alright ngifuna ukugijima ngiyolanda uSlow kahle ngifuna ukuyolanda uSlow kahle manje khona izinto zami kusamele ngilungise ekuqala lana sibonga kakhulu ngathi ukuthi ngokuthi nje nisibukele sibonga kakhulu ngokuthi nihlale niseseka sikhona nje sigijima inanqa positivity sihleli nje nawe ngana kwethu ngifuna ukwenza kanjena ngigijima ngiyemabank manje nganza ukuthi futhi ngiyothenga airtime mahlahla ngoba lenkunzi ngithembisile cha ukuthi namhlanje ngifuna ukuyibamba namhlanje ngizame nje ngocingo namhlanje ngiyibambe namhlanje yabona sengigijima ngiyothenga airtime weslow ngifakele invoice kabi yami unuba ngimfakele izolo uzoyikhokha imali yami mayiqala nje athola imali yayikhokha imali yami manje nawe Slow ngifakele invoice inkabi yami ngcono uyangibuka nje manje ngizokufakela invoice ngifuna ukuthi ngempela le mali yami le yobuye sicela
Yobuyisa icebo. Asenze kanjena ke sibona ukuthi siyamthola noSlow Poison emzuzu njengamanje iqopha lapha ukuthi 18 minutes ukuthi kushayeke lapha u10 o'clock emsakazweni nakho ayena confidence radio sahleni nami ufiso sifiso kohle ngokamsimanga. Let's go lapha Slow. Ayishangaleska. Usuphakathi Slow. Weka. Unjani? Kuyaphileka ngaba kanjani? Right. Hawu manje kwenze njani lana wazama ukuthi ungena yini network mhlawumbe? Anjani? Hayi. Sawubona. Yebo. Mana, lalela. Hey, ifoni yami lapha angazi kwenzakalani because ngilokhu ngithi ngiya request lana akwenzeki angazi kwenzakalani. Ayikho inkinga kabi yami awuvele wenzele abantu into odume ngazo nje ubasheshelele mfowethu ngenxa ukuthi vele kumele siphume nathi kungekudala ngizokudlala ingoma la ngifuna ukuthi iyiphi ingoma ojwayele ukungena ngayo kabi yami ngifake lana ukuze nawe uzongena kahle. Kanti ngifosha noma ngayithi vele kakhulu noma ngayithi ayenze ngisho ukuthi ifosha ngokhuba noma ngegqokama noma ngobani ngoba ngizobeka ukuthi ngiyayikhethela kodwa nje wena qhamuka noma ngayithi ungaqhamuka ngayo. Ngiqhamuka nanoma yiphi. Sonke nje seduze mfana nithi kwenzela ukuthi babonise abantu ukuthi benza siyenza ngoba makuwukuthi kuthiwa ubani ngoba kukhona ukuthi kuzothiwa hayi mhlawumbe ngabe kuwukuthi ukhuzana ukuthi uthandayo noma ukuthi umthande ukuthi uthandayo noma vele uzodotha utholakala wasemzini mkhulu into ngiyakudala mfana ngithi siyayibusha nje zozo. Awuthi ngikwenzela kanjena inkabi angikudonsele lezi imbangi ezinkulu ngiqala ngenze nje usungizwile manje uthi nguphi ungizwile manje ngicela ungilahlekele ntombi yami ngisho ukuthi ungizwile ukuthi nguphi manje lalela isigengu uyangithi nguphi ngiyakuzwa ngiyakuthola nawe ngizoqala lapho-ke nkabi yami bese ngibheka ngapha emdletsheni mawukuthi isikhathi sisavuma ngibona ngathi ngizoqala lana bese ngibheka ngapha emdletsheni mangisuka emdletsheni bese ngikhetha ngizolanda bani athi ngwane ngizolanda umfazi omnyama awuzabe sowulanda umfazi omnyama yazi awenzenjani la ngayifundiswa khona le nto yazi awenzenjani-ke lapho nkabi yami ngifuna ukuthi udonse laphana nangukhuzani mfowethu umdotso bese mawuqeda ukukhuluma ngizobe sengimfaka ngenxa yokuthi uzokuvala mangimfaka phezu kwakho uzovela akuvale nkabi yami awumdonse nje manje awusuka madoda sikhuphuke sithole inkaza madoda sithola nje kuzimalane jamlenze asemandaba madoda awusuka abantu bathande into kwezabo lelo emva kwenze koyisemkhulu ukanti kuzimalanga lapha manje yasewandinyana ukanti kuzimalanga enye yamakhosi aphethe umasikadi njengoba uphethe nje yena le nkunzi yedwa izivele phambili le ijamlenze ey'tembeni ijamlenze ey'nsizweni awujamlenze entombini ijamlenze esensizweni awusuka madoda unkokhuba lona sithini isikhathi awuhamba kakhulu manje noma sewungithole nje sekusile ngaloko ngiqale ngiqolise kakhulu kubalale bami ngoba ave ndatama umemezelo yakho ngizibhekile ulazi isikhathi njengamanje 15 minutes to 10 isikhathi sicelengela kancane ukuthi ke uvana yora lesithini kabiyami alright ngiyokuthanda weslow okay ngiyokuthatha mangiqeda ukhuzani-ke mfowethu ngenxa ya-airtime ngizophinda ngifonele mangiqeda ukhuzani awuqeda ukhuzani kabiyami usukwazi emdletsheni ulazi umfaka amancane ngiyobe sengikufonela-ke lapho azobe kabiyami ngaze ranumber 2 ngakusuka number 1 alright zingu-6 iy'nsuku laphana kuyena uNhlolanja enyakeni wenkulungwane futhi ijele awusuka madoda sanibona
liyahlola la ithajile kodwa liyehla ibhethi manje sengiyibambile yikho ilokhiwa uma ngiyiyeka la iveliwe isikhombe esimehla mhlophe asabheka intombi amehlente emhlophe waqaga isimilo uphupho udla amabhawuza wafika Moses Mabhida wadlaleli wayithola sephezulu estage awusuka Malavisto awuyabona uyakhala uzodumo wethu khensani phumula uthi mfusekwethu engena lapha Red Nation awusange ngithanda nangumfana kusho ugogwami engena lapha uLindi Maseko siphakathi manje United States of America lalela uphakathi uzama ukuhlehla ingane khanyile uthi nonko sawubona khanyile Sweet love me my love Vista ushunwa ngeza ushunwa manje ushunwa semhlekeni awusuku ushunwa eDongamelisha lona esho kanjalo lapha athi sithi la my love Vista mhlanu ngaphambi kokuthi bumbane ihora leshumi akangilanda lapha uSlow engisakaza naye kanje kule ngoma ezithathu ngivela ngasakaza naye mangenza njena ngifuna ukulanda yena njengamanje ukuze sifake umfazi omnyama bese ke lapha siyagijima thina siphume kanjalo ngenxa yesikhathi kunini siqale egadza kwethu sesizophuma kanjalo ngifuna ukulanda uSlow Slow Singaphandle ebheteni kakami singaphandle ebheteni kumthandeni umfoko amancane manje kakami sifike phezulu kwanongoma manje sibheka nongoma manje awubhekana ngoba madododela ngubheka matapha sibheka pha zonke ngane zakhe masithi komani papa intamba kanye ngophezulu kwanongoma utakasayifuzi mpaka siphezulu manikono isengi lando iseka ngaleyo nje manje lando iseka zavolo phaza kwempilo basembalala ngoba usekela abantwana lando kuzavire kabama upho mesala nini awuvalelise nkaba usho isikhathi uvalelise ubathembise abantu ukuthi siyoba live ngelinye ilanga kahle njena bebone kahle Kabani okamele kakhulu futhi live wakhona kufanele ngibe nawe siqu hayi ukuthi sibe live ngamafoni kahle kahle kufanele nje ngifike lapho kuwesifakazele endlini nje sibe bukhoma kadami ngibonga kakhulu ithibe elikhulu lelo ngokuvalana ngoba ezinto sizenza singanakile kanti khona abantu abakhulu awasebenzekile so kakhulu nje ngoba le platform nginikeza yona akulula ukuthi ithole ngubane akulula futhi ukuthi ushare iposition nomuntu ukuthi utholakala kanjani ke bezokulandela bebone nomsebenzi wakho mawufaka mfowethu utholakala kanjani usuhamba kakani ikhona lokhuzana i-page yami laphana uSlow inkundla emnyama mhlane bese khona i-account yami uSlow mhlane nakho-ke asibuye sitholane nazoke awubheke manje sesiyahamba thina sesiyaphuma thina sesiyavalisa thina khona labo i-confidence right ushule isinango ushule positivity 3 minutes uthi show 10 uzomnyama nengane zakho usobagobhisa ngolisikhoma senyanga ongisho ukuthi angishadala ngasangishaya manje awusuka madoda athi kwa madombi ngapha ikhamba kanyoko uthi wa mama sinasi inkomo zami usebenzile sikemela musu ukuthi ngomsibango umhlangano zonke
Yasukuma madoda, yasukuma Eastern Cape, yasukuma iGulu, yasukuma madoda eMkhosini, asukuma uMmpondo, nangu umfazi omnyama njalo ishumi waSouth Coast, yasukuma iSouth Coast, yasukuma iJolbert, ilalela. Inside, yeah, nafika sekulate